wanaweza kuwa walipanga vile wamepanga ili mambo yako yaharibike. Kuna uwezekano mkubwa kuna mambo ambayo wamefanya kwa ajili ya nyumba yako. Hiyo isikupatie shaka. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Hata kumbe wakati wa Yesu kulikuwa na watu kama hao. Ukiona mambo mtu anakupangia mambo ili ya kwamba ukaribikiwe, usiwe na shaka na yeye. Waendelee na kupanga, waendelee na kufanya, lakini Mungu akiwa juu mbinguni anawaona. Yesu alikaa pamoja na huyu mmoja anaitwa Raboseta ya Tokini Babosaya. Biblia inasema ya kwamba na kuna siku moja Yesu alitembea na wao. Alikuwa na wanafunzi 12 na kati yao alikuwemo na Yuda. Kumbe sometimes katika familia hakukosekanagi mtu anaitwa Yuda Iskariote. Mahali popote kuna kikundi, mahali popote kuna mkusanyiko wa watu, hapo hakukosekanagi kuwa na mtu anaitwa Yuda. Na hata kama atakuwepo, we don't care. Kile tunajua ya kwamba Mungu yuko na yeye huona kile wanafanya, kile wanapanga, yeye huona. Na leo nimekuja kutangaza haya masaa ya Mungu yamefika. Mungu atateta na wao, Mungu atakabiliana na wao, Mungu atapigana na wao. Wanaitwa Yuda Iskariote. Popote wakikuwepo, kazi yao ni kuharibu mambo. Ikiwa kuna roho ya Yuda Iskariote ambayo inatokea kwa maisha yako leo, ikaanze kuondoka kwa jina la Yesu, ikaanze kufa kwa jina la Yesu, ikaanze kukufa kwa jina la Yesu. Roho likasota ya bakanda la bosaya in the mighty name of Jesus Christ. La bose toka taria babosaka. Ikiwa kuna Yuda ambaye anasaliti kanisa, kuanzia leo roho ya Yuda inaondoka kwa jina la Yesu. Haitakaa kwa kanisa, haitakaa kwa huduma, haitakaa kwa familia yako, haitakaa kwa nyumba yako, haitakaa kwa biashara yako, haitakaa kwa watoto wako. Leo tunakabiliana na roho ya Yuda. Roho ya Yuda ni kupanga mabaya. Vile kanisa linaweza likabomoka, vile kanisa linaweza likatawanyika, vile kanisa linaweza likasambaratika, lakini ainuliwe Bwana, ainuliwe Bwana wa mabwana. Roho ya Yuda Iskariote haitapata nafasi hapa, haitapata nafasi hapa, haitapata nafasi hapa. Ambia jirani yako wamechelewa, 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 wamechelewa. Bora mashalaba ikatoke moni baba. Yesu ametembea na wao, Yesu amekula na wao, lakini kumbe wanapanga vibaya, wanapanga vile watampeana, wanapanga vile watammaliza. Yeyote anayepanga kukumaliza, yeye awe wa kwanza kumalizika, awe wa kwanza kumalizika. Anayepanga kumaliza kanisa ile, awe wa kwanza kumalizika. Anayepanga kuua huduma hii, awe wa kwanza kukufa.